ia talo fata vai i ta o manu ia le lo fomulenga le o le tua talo fat fo i se ta tunu ia mai la vai maua ele se maua iti lo foi ngalo me tofi le tua ia fa talo fa tuma le manga pa do ni ta ko ta po kala me masan ba lo fa te tele mole fa no mai o time le nei fo i tai fo vai aso ta wo tele le nei ia mole tanto fo ia tunu i tono ni se nei fa ta wo no tanto ngana i lona autu o nei vai aso ia malulo sa fo lau langi ma se mai sa na ngala fion Konesula le ta wo tele le fo i nei vai aso ia mo tanto tangata Samoa ni se nei after ia ta vai o se vai so ta wo tele in talaina il fangasa ia manisio wa onga maurunga anusinga nei ia fata o ino vai aso nei nganga Samoa ia ona lausila fia ia ale ai se ngana le ai se nganu ale se ngana mo se nganu ia o le Samoa mane ele ma fai on ko o Samoa ia pa ele sila fia tau tala ngana Samoa ia nei sa no le tu ni aso ia maruru sa ia folau langi ma tau ia o le manato tu ono le fata o ina ele ngatala ele faftai ia onga ia fa ia onga para tonga se se me sir maro ni sila ile mafai ona fata o ina le vai aso ngana ele ngatele Samoa al Pasifika ke la to ko vai ase a ole le vai aso la ngona nga faftai ono le taua o le ngana Samoa la vai ta vai a ele pe o va a mamalo ia e fakia ia a ele ro hui total ngana Samoa ia e fenga ia o le tau o le o langa ma se lava nei fa na e manco so la le fa o mai o tatu matu ni se e pe fa marsia le o le ngana Britania e fa tutu na ngana Samoa io i tempi stato no mai al che mi ia ka ua ki nga luenga matua i ainga ina ia fa marsia la vole tautala ngan Samoa tatu pana ua le ngatege o le nga luenga tele o fenga i male o finga lo pa ia le tua i tautala hoa o ma sa ia me soile le faunga ina lava male o ina o tatu ngana Samoa i kare sia ese ia se me ta ua lea i le fa marsia i ngana Samoa i pio na fa ta o ina ni pa as mo le to te le fa sta i fa ya onga matua o tato fa i au ma e karesia a onga mata ta sile tulanga tau i le o ina ngana Samoa a tai i vanga le o le tau o mane nei vanga i o fa na tu nei tai hau ma ua te lo nisi maenga o tono ainga fo i ma lungo social media e sala le ngana pe wale po e le fa alo lango ngana Samoa ya fifi la fa alo fo le ma ne pe ave il ne va yaso se i fa manatu ya me so ma tu ngana fa nga te mo ti fa pe na fo lungo le tu lo fa nga i te le o penga te fa langi fo le ngana fa nga o sala ne va te mia ia sa o le ia te vai tu sei mo Samoa o le whainga tā o le tūlanga le ia makama ia i runga le whare kongo le tumutumo le tunu le whare kongo le ngau whaongai i kulo o le parliament e ba ai ma le whano no i tūlanga o ngana o le whaongai na le parliament ia ba ua whapopoto i ma social media i runga le Facebook ma tūlanga whapena ia o makua le aise whaaro le aise manatu i tūlanga ana basa ni aise tātou tunu o le tautala whaaro i le tātou ngana e ta uia me uma i le whaaro i le vāka puia ma tātou soa tangata le mele e tāua i tere le ngā tātou mātua i ainga e whapefo i le whale aonga ia o le ngaluenga whai pia rau whai ngaluenga stofi le tua mai se lava ina ia patawa ina le ngana whaaro
le vata puia matua o uso to whawhine ia tūranga whapena atawai. Malo. Malo whawhetai. Amatanga o nei vai aso na whamanatu nei le sisina o le tanga vai o le tuto tasi o le tātou malo na so toro tu sanga o le ngangana mai lea o le sairi malo na i o tātou tu a o whailangi wholaunga. Le o tātou ai manu masa ai maamali nei vai taimi a Afemata. Ia sa o le tawai. O le aso se tehi o celebration. O le aso tātou te whamanatu ai. Ba mana tua pea le sa iringa malo tātou tua a o mawai. Ke sa o tonga o maua o tātou tangata. Pea le mea lau tura i mai nei i le pāre mene o Samoa. E ui lava o whata ape ma o tāpena le whainga pāro tele toi whainga o le whainga whiwhiringa. A o le sa o tonga le ana na sue o tātou tua a. Sa o tonga e whiwhiri e a kākou. Whiwhiri a taitai. Ia, e le tu ingi pūlenga whakolome. Ai whiwhiri a tātou ma pūle kākou si o tātou o tunu Samoa mo Samoa. O le winga na ni aso. Le nganga fia le whamina tuina o tuto o tasi o se tātou tunu. E a vea whoringi ewa ngoe mure e whakaikele. Tu sai me whainonga ina o tātou si singa fua. Ma tātou tuto o tasi ngā runga sa whea ngai me mawhtanga. A whaiwhi au Samoa i te ina o le lotu e si e le whamanu mo le whawhtai le tua. O tātou au via le ono su tau sanga. O le tātou tuto o tasi. Ia e me se fōi Samoa na au towa atu ia mātango fia le aso. Moni mauna e le te tau o na ngalo i sesi. E le te tātou mana tua pēr. Le soifua mau o te atu tua a. O nisi na wha ua ma mari ua i lava i nisi o motu. Ona o sa iri ngā maro ia mau e Samoa le sa o tonga. Mau e Samoa ia pūlea lava e Samoa si o tātou o tunu. Le ala o tātou ai ne pio ne sa o nota vai. Ia le o tātou ai le manuia pio ne e ni vai tau. Pūlea lava e tātou tangata. Le nganga pia fia le whaftai fu i company sa fsio soni atu pio le tiki sao o le whale mariu ringa ia me se fule e veni guardas ia manisi lava o company na fsio soni atu. Ia i le whailonga ina o le tātou tuto tasi le tau sangata vai. Mano, whaftai tele. O lea taurunga le tāpa kalama nei tai o nei vai ngata ua lava tusi fo lau. E la tau fo nei o la tusi fo lau tuai ua toe whaafou. O na tia i leo tusi fo lau tuai. A la stampa i a la tau visa fo ia po o le visa whaingaruenga, po o le visa nofo mautono New Zealand. El me tauna fai tauna stamp foi le visa na i tono le tusi fo lau fo le Ia, sa o le te vai tasi le whawhitau. Ia, ua kua ngai o kākokanga. Fa'afou le tusi fo lau. Ia, matia ia toa e tusi fo lau tuai. Ala ia i visa i runga o le visa mopo mau, visa whaingaruenga o visa asia si mai. Ia, o tūlanga ia e tauna sile to e a uritia i ro kusi fo lau koinga. Ia e koe alu mo lau kusi fo lau pou pe a mau. I o le ofisongi sila inga ia mauti noa. O ro o watangia ia visa ia. Ia ki wera kumbare vare le. Ia sila kusi fo lau kuai o le ai. O le si mea i tūlanga le. Ia whaasa au numero le tusi fo lau. Mangua e se le kusi fo lau lenga isu mai le visa. E se numero le kusi fo lau pou. Ia sila sto ia ta fia i whawhika o le kule mai pe ai malanga i Samoa polo malanga mai i sila. E ka ua kerera le koe ave i ole o so New Zealand ina ia toe whamautuina i au visa si ngai i roku solau tuai tawai. Atoia i vanga leo tusi whalau o le si vaenga ele lei fo i alta ngata lea ua whaafolon tusi whalau. Toi siaki le leia ia le ngata o saol spela ino swafa saol as whanau ma mea umalava. Langa aon mana vare le peone sau noa. O mea umai siaki a lātou a le tutusa la lo swafa la ima le swafa le runga tusi whalau. E ono a fiela whainga malanga. Ia, e sao le whawhkai a whamanga kumai kulenga lea. E potol tau tai a lea toto ia i ori sa. E whapena fu le ofisa ia. E hui tengi pa uori speranga o le ngō tukolau. Pa le tonu le sao le aso whanau.
lono winga o tātou ngā runga whi whakasita mai. Vale. A e lako piki mai rotu solau fōu. Ia mauki ngoa ai kere isei. O sia kiro sua whai runga o sao. O sia kiro o aswhanau ma tūranga papena. Mangua aso ngi ua whai online mopuki. Yep. O leanga e kangware ka uiro ngoa lai te iloa e taunei solau. E lako mare vare. Ia e se maol spela ngolo ngoa i malu o aswhanau. Vale. Ia awa tongi de pase kulanga i tātou te ngā lua whakasita vai. Ina ia sila e lako pikiro ku solau i siaki lelo ngoa. Malo waso whanau. Ina ia saolere ia ona le papolina le te mulmuli. A whakatei whamana tumata vai tūlanga le. Lo whafte tele, le tunu o le mai alpokalamena watu le o le telefoni, ene whenga konsula mo lana ofisi an whena bala wani ai pa inisi vaenga fia malam la matili ai. Ia ai o le whamnatu masani lava taulunga alpokalame mo le whenga konsula le aso lulu mo le aso lulu, alo whane. Whatawane o loa mo le tātu. Nu whamole mo le whaingam kaku sao, o le tama ai sa mo. Ia. Ia. Saolere vai. Ia. Esta tau ave rama lea o le whamanatu o le tualalo. Se o tātou tunu e tau tōna fua whae reanga se tātou tunu. Ia e renga te fua whae reanga. Ia o la e fui mo me tau lima. E nei mo tūranga whapena o logo i e tātou whare rogo i nei. Le e veni kawata si le whare nei. Ia manisi ao i fui le sēt. Ia ma o i tānoa. O oro o mai e mai Samoa. Ia e ngā mo tātou tamawai mai Samoa. E whaftai e tūranga. Manatu e pēsi o tātou tunu tamai. La whenga konsula whamalo whafte tele mo le porkalamena nei fo i tai hao fau mo le tunu mo la whafonga mai so se vaenga te whia maramana matili ai. Ia ma vaenga e mana miel tautua le whenga konsula mo la no ofisa wala wane le tolu o tolu tasi o tasi lua. Tolu o tolu tasi o tasi lua. Ai wala mai whafuatu au kilani o le code number o iwa e mua. Ma tolu o tolu tasi o tasi lua. Ia na whamaninu whamamala mati le leo ni se vaenga whia maramala mane tunu. La whenga whamata whamaro whafte tele mo le tāpo kalamena nei tai hao. Manu ia lama whaiva nea so lulu. Ia, manu ia hoi tawai, a mesir whakongfonga o whenga i le tātou tunu umma whea umu tūtele nei aso. Ia, alukumi e le tua, tātou toi wheiro i fwoi, wea spou, manu ia fwoi lau sunga mo le tātou le tio, whakoi fwoi ia. Le whenga le Consulate malo Samoa i New Zealand nei, le whenga Afemata Palusalue Faapo Lemalu ma le porkalamea o nei fo i tai hao fau, na ntue whamanatu o le telefoni tolu o tolu tasi o tasi lua, e te mau iai ia le tautua le whenga Consulate malo na office.